Keiro e. O keiro no ai. Le wa ke fai ko foi ya. E fai mo wa fera kamara puro kula ga le ka ke le mai ya. Ke ngoi. A foi nga fe ka foi mo ka ko mo ka ko puro ke ro sing. Ai le ako. Wa haru la ko le ro. Ko nga mera nga mo ka ko dementia. Dementia fa. La yo le o le lila le pulo. Correct. Uso e o lua le dementia. Mane mo me. Well, venga o que ko wala ngo mo tini. Uso ole o fo la le dementia le lila pulo. Le ngo fa ya ko ai le fo ngo ma ye ku. Uso ole a mo fa u pa ku. Arka mane pe o fo ngo ma ye ku. Kafe fi di mam vai. Ah fo nga. Uso kamanga ro kamawanga o ka fa ku kanga ka. Kafe fi di mo de dia vai. Kafe. O kala ku do la ia la o ke o fasia puro. Ah. Ai la so ka mo fai makua fa ki nga inga le ku le. Kusar ko ai nga fa nga ko nga ka ke fa ya. Nei ka ke fa ku lo wa i ku la fongo ma. No o ke o fa ya ska mo kanga ka. Ele o kanga ka fi vai marima ele o kanga ka le ua se io kango kwa ile ikuri ko ngore ile ya o ala ka me o le afa ia mali ele o ia le ka ki fa ia o le ikula fa se io ka makua io ka fa mo le nganga le a mo tiro o mo na tupu na mea e tele ni mele lei o le atula i meitua. Ia. O le ato e alu rofa au na ro ia pasi. Ia, pasi afea. Ai mai oi. Se nga merka ka le, nga screenshot mai ka ka le me walanga wo poro ka kiro ka. O fa se ka ki screenshot mai. Ia nga screenshot mai ka ko fai ka wa. Sole. Ma ko le foi nga falang kusi ave palmia. Ia. Ia laksin. O ke lea mga ia ke doang kusi, ang alang o mga ianga. O ngo waka ufore fa mo le afe maafe o kaka nge o kilangi. Ma na ia le se e te tala mai ai mara tūlanga o lau tusi sa fai. Ioi. O leo kura kusi, o ngo wanga sau wa afia ka kongi o kilangi mo kaka i fafo fa mai. E afe maafe kaka i o kilangi le ngi usila malai fafo. E au ia. Ngaku lea, ngaku leo fai. Pauan menga ringo o afea. O nga wa ia fua ia i lau i lo loko foi le moro mangako ele ka nga representing a yes de nga o ke kali la ya puroko anga ave ko sil pare mi angu si de nga kopi mai la ko nga nga sa mo foi e ka ye e o puroko nga ke le ele o se suyo ka sa mo e ko ngusila o le suyo ka sa mo ko ngusila o ka ko high commissioner law winning kongi o ka ko konsula mar fong fo ko absolutely o suyo nga sa mo ko ngusila Aile o ia se sui ka kan ko ngusi. O la sola mai Australia. O la sola mai Australia, ngoi mai Australia, kia ir ko rua. Sa un ngofo le me pumomo. O me la sitinga leanga. Le la o kali la kusi, o kali mai la kusi akeri kusi ai. O wi. Ala o ke o kali mai foi la. Ala nga kusi o par mi angi si. Ala kusi par mi. Mo ma fo kali fa pe. Le nga le vale la kali ko nga pe. Langa keri kusi ai. Nga pau mea hore o vai kunga ko kele kaka fo i whanga o poa ama maile i filosofia i i ko whanga wela i le whapesa i ai puro ko kere fia kare kusa kere kusa ku ia ai ai ka upu nga kau milo e se maua o la ka upu wa kusi palmia o oe e fai masuyo le afe ka sa mo ngusila makanka i fafo o le au kunga lo kusi a ngisi mea ia mai pean o foi tu afa fonga mai le malulu telo le tunu nei i au kila New Zealand ma Australia amon mole o to uma fo i Australia recently and I remember na to sending mai dia uli siki ma me please o le wo to tar sangatu pen fono to private message mai ia fa mo monga nei au mai se o matou ngā rurue la ia ileanga o le fo auti tonu o le fono fo foto o au o le fofonga o le fono fo foto le atau ma le fafonga me le atunu o le fo ia le lo ia le fono fo foto ma o le a o refer uma i vaenga uma nei se ave dio lai ma le vaenga le official le lo ia nei
ia I tūlanga leanga e sao leila usau noanga. E whawhewhenga oso se con man, se tanga langa o tele o alo e whaile tala nei. E le whapea fu o whatu si tau whaaleanga iaile, I le tamalea. Ua toea o ni pepe whatu a whana nau mai e le malama I le to aina natura marono langa. Ai o le te talo le ute whaiatua. O tō malava ia sa, ai mesa fwina ai ngā, le sao tō mea lisi ki fo ia tea uresi o le tōru wafe ma me Please if you can resend those to me. Se ia au whaatasi malava le ia taua o vaenga a whapea fo isa iai se mea na whai le tamale ia o tō na ole ngia aila na au nanga malanga service o le fo ia tau o vatu e ngofo lava ma promote ngai ia lisi na mea. E le o lesi tala I to tono o New Zealand. As a person advising me kau immigration advice. Yeah. Aluinga leo te whai atu ai nga a whai fwoi na ole tātou whai o tala ai le aini me ni actions tau te whaia. Ia. Mai mau taimi. Leo o whai atu. Ma te talo atu rungo le tātou porkalame. O a malava ni me mwhai ono tau whaia. Even write it down. Tusi mai mwha manino. Ona refer malola ia le I le of tātou lo ia le whanofofoutua sa Moman Officer Consula. Ma me ole a ave ai le tātou tusi alo ia. Ave le whionga le li Palmia o New Zealand. Ti se I tawhia I mea le li ilea. Ma se I koso whakaka mai ai. Po o whea lea ngā kuloua wau te le whaitu le tala lea. Ia ua ka ai au se ka lia ua se pau e maua I tu lo wa le ta ua au se talia. O lai kele manguia maua au se talia. Ai langa ua watu ai afu o ma fai ia mele anga I o le whaonga o tupe tangata. Le la ua fisora sola tai solo. A le la sau inei la sau fo o e fia representing a mato inei New Zealand. Ia ke iangi. O le a se mea ta ua ia o e la sau e fo represent. Wala tia alo muli ane le wa umana fa tu ma tu tala ya ile afo le fionga ya nai ro po moni ana le wa umana va tu ta tu tar sanga ile so na fi le fionga ya nai afa nai e te tau fo ia ila to o ngaru rue mal to ina ya afa nai ono to fiso so ani ma tau mo fa ye utangi mai sa ma tu tar sanga e le lango mate le tu lo lea whaaleanga mea lea e la alifo e pipi ia e I. Ai te tau fo no tau sila fia. O lea kou ke o makau ave. Le I o enga le la aulia le mali e toa, le pale mia. Le lango oini mea lea. E lea kakau la I le kou mafukanga lea. O nga kou whaakanga ai ko inga kanga kaia o lea kou whaaleanga mungu kureanga le pale mia man malo sa moa. Ananga I lava kou ke o makakoso. Le lava mau te varvarusia o le whau ma avatu le nganga whaata mali. Ai a whai tau te o I lesi levo fo I lele o le tau whaaleanga. Ma tūlanga o me whapena. E ma whai te le lava o na ave le matu tarusanga le whanofofoutua I le mafutanga so whaatasi e whai whiau ma le official consula. Ai whaali lo ma le mako ke e community Samoa. I le tūlanga lea te tau mwhaia e lau fionga le whaalolonga anai. E ua waku whakamari I le mako mongia. Leanga e o mākou le ngofo I pe inge New Zealand. This is our home. This is our community. Ai le sauru kanga ka solo ma sola wa kuri e kanga ka ila ko kupe. Le o te whai atu ale I atua ma o te mori ma watu. O le aso le no utu vai I Melipone. Na e fu I whaafonga mai a Mr. Moli le le aso le na whai ele keiso le li lea. Na sa mangia ai ele kota Melipone. E kula I runga ile iang kau whaavalea I kupe kangaka. Scams ia vai? Yes. Lena o noa lenga, the main witness lenga a vere kangi. Nga vili mai ya kuivasa, fasipika kuivasa ke fongi. Aro ke whanongolongo hai ile moto pole lao tuivasa masion tausi. Lena nga lenga whaiakula ukala. Lenga o lenga whanongo yo ukaringa. Ile saunga al tangata le o ia le main lenga a vere kangi. Ai whamaire kala. O lela avele se kusi sai. Lenga o lele show up o lawai ore court. Ai le show up le lila. Yeah. Ela la nga le ke fai ko ye ongi kara faku kala ye fai atu. Ma me o mo foi a fa fonga mai foi ia se uso tu se mo ko vile ku vasa. To so ta ia ta to I ta ile lenga vere keisi I merpongi.
Se toi au mai o ma ia me vale ale ali ile manga me nga fai o. On ave lo le tatu tusi. Pe no foi atu. Wa tauna tu usta o fi mea ale to inga tanga fa pe. Le anga olanda tau hai vale uma le la au so ia laksen e fa nga ile taimi le nei vai la o ile fa ngol por kiki ele al tau fa le anga scam le. O le la no foi fa nga le vai tau o ka ko fa nga paloka. Ma kala ka ko community sa mo New Zealand. Tau tatu matala. Ile mera le la no foi fa nga na tu singa ni. E va tu fa pe Kau fa fe. e tau fa io e tau wai le pale mia. A le ango mai o le a fuli le sapota. O ile nei. Tu lo la vale ia. E la fila fi solo ma tu langa fa pena. A le la tau tau mo mori se ko fa. O fe ona no foi ma se to fa le tu no nei. O fe ni me o ave se uma mai e fe alo wa ia le nei to inga tanga tali a tau o tai ai. E fe alo wa ima mala o a inga. Na yelo se kala vangi ai. O le mea pito i matanga o lo wolanga le a taua. O le kauwha i o mai o lou lava a inga. Ave ese se ingoa makai ma oe. Ia pe ke a inga iai pe ke re a inga iai. O le mea pito i maua lalo ma makanga le o lo wolanga ke whiarua rua iai. O le public mai o tangata ma a inga. E whaasai o ena e toi a whiawea ia ngi suafa makai. O ka se makanga. Ai ma kwa aku ia fa ngala. Ya. Awe fatulanga o le u failana tautonga e maliwa ia inei le nei. Ele ko o samu. Ya. Ele ko o samu. Le u faia ia le tusal mafu angala na alela la sa u failana fa o lo atua le. Ele leile tato ui mua ile awala le leile o le ave o mea uma nei ma ave anga ile tula fono ma ave ile tunu o niusila. Nai lo ile mua yo sesi fasi fa mo ai sesi. O le mea pito ile anga e tau te le fautua ina na mea le tau tupu. Ai o le fai so o ai lafi solo. E tasi ale mawanga tangata le turi manu se e ma tangata. Ai awala. O le makua ma ile anga o le ko inga kaka whapengi. Isi fi fasi e. Ia le winga na lau tala. E malo le ngutu. O le tu uatu ile tino ma mea whai ngā ruenga. Soli. O le matua le anga whai alafa. Ia. O le tūlanga le nae. Ele tama fai tutusi lea, a miso le tu inga tangata. Ya le uke ukari me foi la ukusi ai ukusi e kere ukusi. Ma o kere fia kari foi. E kari ko anga yo mafofongo lunga ia so puse kusi ere mai moro lima. Fa se kari langa ki fa vale ma ukusi. Ya. Taua le mainga.